Assalamu alaikum ayımbarcanı Mırzalar! Hoş özgün yolunda, karman aylında. Başarılan Muammer abi Nuri avtosalon açıldı. Açıldı! Assalamu alaikum ayımbarcanı Mırzalar, bizden körçüler, amansızlar bu. Bizden sizlerge sop-sonu bolğan жаңылык. Egerde sizler avtona izlep, alunu izlep жатсаңыздар, Мирбек агабыз sizlerden kızmatыңыздарда. Assalamu alaikum dostlar. Жана Кыргыз элин бүгүнкү күндө мына Ош шаарында Нури авто салону ачылды. Биздин дарегибиз Ош өзгөн жолунун боюнда, Карман айылында. Ошондой эле бизде азыркы күндө сатууда Kia Kasem автоунаабыз, ошондой эле Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Hyundai Star X, Кыргыз элиме эң керектүү болгон Porter автоунааларыбыз 2019'dan 21'e çeyin, bağları olsa 900 mindən 1 milyon 300'e çeyin, gele veresizler, bağlaşıp çöp veririz. Qambar, qo'shimchalab ayta ketgandek, Nuri avto salonunda leasing, bank arqali, рассрочка arqali alsa bo'ladi. Mına tanda, anlıktan egerde sizler Koreyadan avtona zakaz kılam desengizler, mına ağamızdan 100 metre alıp gelip veririz. Anlatanda. Avtounanın türünü alıp gelip veririz. Koreyski'den başlap. Anlatanda. Koreyski avtounalardan türün sizlerge alıp gelip veririz. Anlıktan zakaz kılımızlar. Hayırlınızdan. Biz sizler menen. Mına tanda, biz sizler menen. Biz sizlerle menenmez, biz sizlerde barınızlardı жақсы көрөбүз, bizdin suyu barınızlarga çeksiz. Номер 1 Nuri Avto Salonu.